Вітаю, меня зовут Алексей Дикавицкий. Гэта дэбаты Рэспубліка на платформе Беларус Tomorrow. Адразу хочу падзякаваць усім, хто глядзеў і лайкаў папярэдні выпуск нашых дэбатаў. Менавіта дзякуючы вам. Папярэдняя праграма мела найвышэйшы паказнік так званага энгейджменту, заангажавання ці уцягнутасці па-беларуску ў беларускім Ютубе. І гэта пры вельмі сціплых сродках і рэкламе. Некаторыя дагэтуль не вераць, што праграма робіцца без аніякіх дадатковых грантаў, спецпраектаў, фінансавання, а групай энтузіястаў, якія вераць у тое, што развіццё публічнай дыскусіі, публічных дэбатаў мае вялікае значэнне для далейшага развіцця нашай краіны. Гледачоў прашу лайкаць эфір, актыўна каментаваць, абмяркоўваць, задаваць пытанні падчас трансляцыі, дзяліцца эфірам са знаёмымі, карацей, не спаць. Вельмі хацелася б, каб гэты фармат стаўся сапраўды народным, каб вы, гледачы, каб усе мы маглі браць удзел у ягоным стварэнні праз тое, што вы прапаноўваеце тэмы, гасцей, задаеце пытанні. Да ўдзелу ў другім выпуску дэбатаў Рэспубліка запрошаныя апаненты гэтак званай структурнай апазіцыі, якія ў яе структурах былі, але іх пакінулі, тыя, якія хоць іх і крытыкуюць, але ў гэтыя структуры хочуць, і тыя, хто ніколі ў гэтых структурах не быў і не збіраецца там быць. І так пачну са свайго левага боку. З майго левага боку Александр Кнырович, візіянер, Сувалкі клуб, Вячеслав Сіўчык, рух салідарнасці разам і Мікалай Мінкоў, старшыня прафсаюзу беларусаў Польшчы «Еднасць». З майго правага боку Андрей Колас, ініцыятыва «Ваш голас», гісторык, выкладчык і культурны антраполаг. Анатоль Міхнавец, рух каліноўцы і Александр Азараў, кіраўнік «Байпол». Я буду прасіць гасцей, усіх вас, не толькі крытыкаваць тое, што робіць офіс Святланы Ціхановскай, АПК ці Каардынацыйная рада, але перадусім прадставіць уласныя ідэі, план дзеянняў па-за структурнай апазіцыяй. Ну і спадзяюся, вынікі зробленага вамі ці таго, што вы збіраецеся зрабіць. Што да правілаў дыскусіі, дык яны простыя, пытанні буду задаваць я. Будзе такі момант, што я папрашу вас задаваць пытанні сабе наўзаем. І буду таксама прыглядацца да пытанняў, якія будуць дасылаць гледачы ў інтэрнэце, так што, прабачце, буду часам глядзець у тэлефон. А напрыканцы, у якасці падсумавання, я папрашу кожнага з гасцей падаць 1-2 пункты на тэму таго, што трэба было б зрабіць дэмакратычным сілам. Мы гэта запішам, паўстане такі дакумент, такая хартыя. І першае пытанне на разагрэў. Папрашу вас пахваліць Каардынацыйную раду. Зараз гэтую тэму немагчыма абмінуць, выбары ўсе пра гэта пішуць. Наша праграма ні ў якім разе не прысвечаная Каардынацыйнай радзе, але папрашу вас сказаць некалькі добрых слоў. Што пазітыўнага ёсць у Каардынацыйнай радзе? І пачнем ад чалавека, который у Каардынацыйнай радзе быў. Калі ласка, Спар Кнырович. Добрый всем день. Дякую вялікі за запрашэнне. І, канешне, крытыкаваць сённяшнія палітычныя мейнстрімаўскія структуры вельмі... Не ўключаны мікрафон. Вельмі... Да, я могу так доўга казаць, але Включыце, дзе ён включаецца. Нажаць на... О, так, яшчэ раз, спачатку, прабачце. Раз, два, три, 4, 5. Зараз чуваць? Так. Супер, так. Ну, дзякую за запрашэнне. І, канешне, крытыкаваць сённяшнія, як быццам афіцыйныя дэмакратычныя структуры, гэта вельмі лёгкая справа. Калі у нас за 6 гадоў вынікам з'яўляецца толькі тэлефонная кніжка Франака і шмат якія скандалы, то, канешне, тут біць лёгка.
Так? Калі ж казаць все-таки адказваць на пытанне, што ж добрага ў Координацыйнай радзе, то мне нагадвае гэта, ведаеце, як савецкі мульт. Што ў гэтай карціне добрага? Ну, яна дырку на сцяне закрывае. Так? Так вось, калі, канешне, працуе Координацыйная рада, калі ў нас ёсць нейкія выбары ў Координацыйную раду, калі прадстаўнікі Координацыйнай рады ездзяць у міжнародных дэлегацыях і нешта там гавораць, то ў гэты момант займецца 6 КДБ. І некая частка супрацоўнікаў спецслужб займаюцца тым, што сочаць, прэсуюць вось гэтая пастка медовая з Анжэлікай Мельнікаў, гэта таксама спецаперацыя. І ў гэты момант яны не займаюцца рэпрэсіямі ўнутры краіны. Таму вось такі плюс, так? Ну, гэта плюс, ну, канешне, плюс, я не жартую зараз. Калі адцягнута некая колькасць супрацоўнікаў, то, напэўна, яны ўнутры краіны менш эфектыўныя. Па-другое, канешне, ведаеце, шмат хто крытыкаваў папярэдні склад Координацыйнай рады, кажучы, слухайце, ну, 7 мільёнаў выбаршчыкаў у Беларусі прагаласавала 6723 чалавек. Ну, што гэта такое? Але я нагадаю, што няма ніводнага іншага выбарнага органа ў Беларусі ввогуле. Ні беларускі, як быццам парламент, не кажучы ўжо пра пасаду прэзідэнта, ні ў якай іншай установе няма выбарнасці. Таму таксама гэта было дасягненне, і мне, ведаеце, зараз Координацыйная рада нагадвае такую машынку, якая нікуды не едзе. Вось яна ёсць, з ёй можна працаваць. І калі адбудуцца выбары, у меня няма аптымізму такого вялікага. І, канешне, тыя людзі, якія зараз прысутнічаюць здесь, яны ідуць Координацыйную раду, но гэта гераічныя людзі. Мы разумеем, што яны будуць бітыя, і ўбіты ў першую чаргу за малую колькасць галасоў, які прагаласуюць, але, ну, гэта грамадзянскі подвиг. Ёсць машына, і яна можа ехаць, калі будзе працаваць. Можа ехаць. Дзякуй. Спасибо. Добрый день. Спочатку я все-таки нагадал бы всем, что праз 10 дзён будет 40 годов Чернобыльской катастрофы. По всему свету белорусы проводят акции на эту годовину. В Варшаве она отбудется початок о 14 године, каля помника Коперника, 26 красавіка в неделю. Ну, тут я уже начну комментовать то, что тут прогучало. Можно погодиться, что кейс Мельникова — это головное достижение вот этого минулого скликания. Я не ведаю, откуль тут прогучало, что ей там некая медовая паска была. Так. Я не ведаю, ці она была офицером спецслужбаў, ці сексотом, ці сапраўды секс довел до того, что довел. Но на прикладу Мельникову всем показали, что человек, который не имел никакого отношения до оппозиции, сделал шикарную карьеру в Варшаве. И за этот час вырос... Ну так, але плюсы Координацыйнай рады некие есть? И за этот час достигнул третьей там приступки, так, во всей этой иерархии, которая возникла, бо в 2020 году на передапошнім фарсе была якая унікальная, што набывался падчас гібридной войны России супраць Белоруссии в часы пандемии. Я абсолютно не заявляюсь оппозицией к оппозиции, я абсолютно не заявляюсь там, я не буду закликать никого не голосовать, ни по-іншаму до Конституционной Рады. Чому? Тому что я представляю рух солидарности разом. Это старая структура, якая на своем 4-м з'езде обвестила на весь свет, что наша самая головная задача – это борьба политичная с российским империализмом. Мы бачим гэта праз адражэння нацыянальнай памяти, праз супрацу Беларуси с іншымі краінамі Трохмор'я и праз вызволение политвязняў. Ну, я не знаю, может быть, кто-то меня поправит, но это мне здаецца все вельмі далеко от того, что робит и Координационная рада, и те люди, которые уже на диаспоре спрабуют дорасти до оппозиции. Дякую, Спартович. Вы, конечно, дякую за промову, но вы не похвалили. Просил похвалить хоть одним словом. Спарменко, вы похвалите. Вітаю, гледачы. Што можна сказаць, калі пазітыўнага, то пазітыўнае тое, што яна існуе як інстытуцыя, і гэты інструмент можна выкарыстоўваць з карысцю для беларусаў. Але можна выкарыстоўваць, але не выкарыстоўваецца. Гэта іншае пытанне. То плюс тое, што яна існуе, і то, што яе ў Европе тут прызналі, і гэты інструмент, як любая структура беларусаў у замежжы, гэта добра. Дякую. Так, цяпер пакладзіце, калі ласка, ці там уключаны мікрафон. Цяпер з майго правага боку знаходзяцца госці, якія збіраюцца ў коордынацыйную... Тут павінна нешта запаліцца. Якія збіраюцца ў коордынацыйную раду балатавацца, таму ім, я думаю, будзе лягчэй хваліць, і я перадаю слова спору коласу.
Добрый день, дзякуй за запрашэнне. Я хацеў пабыць у каардынацыйнай радзе трэцяга склікання, я туды балатаваўся 2 гады таму назад, але ж не прайшоў. Вось зараз моя другая спроба ўжо як лідара вось сваёй ініцыятывы. Што з плюсаў, што хачу сказаць з плюсаў? Плюс каардынацыйнай рады гэта тое, што мы можам убачыць, як мы будзем дзейнічаць у Беларусі пасля падзення рэжыму. Гэта значыць, як мы будзем абіраць свае выбарчыя органы. Протапарламент. Протапарламент. Вось мы ўжо беларусы, так скажем, паказалі, як мы будзем дзейнічаць. Можна ўсё гэта проста маштабіраваць. Ну, гэта, мне падаецца, плюс. Дякую. Спера Міхновецька, ласка. Вітаю всіх. Я лічу, што самае галоўнае казаць не пра плюсы ці мінусы, а казаць праўду. Таму што заўсёды можна, нават там, дзе плюсаў няма, плюсы знайсці, ці дзе няма мінусаў, таксама іх дадумаць. Вось як тут калегі сказалі, каардынацыйная рада – это інструмент. І в сумленных добрых руках яна будзе рабіць добрыя рэчы. Калі прыйдуць, так, і таму я іду разам са сваімі пабрацімамі, рух «Воля», блок номер 4. Мы идем в координационную раду, как скористать эту махчимость, поменять ситуацию и наши идеи реализовать, выйти на международный уровень, где эти темы не поднимаются, как стратегия вызволения Беларуси, что напереди нас махчимо чекає великая война, и треба, как мы были готовы, как была створена белорусская вызвольная армия, как были нормальные у нас структуры, как все было серьезно, а не имитация деятельности. Тому координаційна рада – це інструмент. І ми часто кажемо таку примовку, каб панавало зло, треба, каб просто добрі люди нічого не робили. Тому я звертаюсь до добрих, сумленних людей. Треба робити в будь-якій можливості. Не бояться використовувати будь-яку можливість, каб виказати своє слово. А ще за всі роки своєї діяльності в національному руху я стикнувся з тим, що, на жаль, у нас великая колькость народа за того, что они были спочатку в Советском Союзе, потом под режимом Лукашенки, просто психологично неспелые. Они хлопчики. Не хочуть брати на себе відказність, шукають винуватих, виставляють претензії там усім. Ну, плюс координаційної ради такий, що ти, хто її пішов, бери на себе відказність. Так, і я так само закликаю людей взяти на себе відказність, прийти на ці вибори, проголосувати за нас, проголосувати за усіх тих, хто їм подобається. І не важливо, скільки людей проголосує, бо ми, наприклад, розглядаємо це як мобілізаційну кампанію, щоб донести свої ідеї. І який б там виник не був, будемо працювати і закликаємо долучатися до активної діяльності в тих структурах, які відповідають вашим поглядам. Дякую. Анатолій Сподар Азаров, коли ласка, ви може похвалите координационную раду? Добрый день. Найдите позитив. Изначально мы не собирались идти в Координационный совет, и когда я спросил в своей группе единомышленников, значит, что вы думаете на эту тему, что сделал Координационный совет, то все ответили ничего. Ну, такое мнение большинства белорусов, я думаю, находящихся здесь за границей, которые имеют отношение к белорусской оппозиции. Тех, кто еще следит за ситуацией, то, что происходит в белорусских оппозиционных структурах. Вот. Но потом мы немного подумали и все-таки решили пойти. Значит, ну и реально я вижу 3 таких пункта, 3 положительных месседжа, почему мы решили пойти, и положительные месседжи, почему Координационный совет должен быть. Первый. Координационный совет – это единственный орган белорусов, который избирается на демократических принципах. Независимо от колькости голосов, я казалось. Да, независимо от количества голосов, люди все-таки голосуют. Неважно, 6 тысяч, 3 тысячи сейчас проголосуют или 1000. Может, 60. Но все равно люди голосуют и голосуют за определенных людей. Выбирают список, выбирают их идеи, читают программы и смотрят на этих людей, голосуют за них. И человек уже отвечает перед ними и должен выполнять как бы пожелания своих выборщиков.
И, значит, это первое. У нас среди белорусских демократических сил нету такого органа выборного, другого, да. Была Светлана Тихановская, в 25-м году срок истек, ну, как, не знаю, как... А другие пункт? Хорошо, про Тихановскую не будем. Другий пункт. Еще будет у вас махчимость сказать, что хочете. Координационный совет – это орган, который объединяет различные политические структуры, которые между собой могут дискутировать, вырабатывать общие подходы по решению проблем белорусов и Беларуси в целом. То есть, как бы люди собираются и могут дискутировать. Эти скандалы всем уже надоели, да. Каждый, чем занимаются белорусские демократические структуры, они ругаются друг с другом, выливают грязь один на одного, другой в ответ и так далее. Никто не зараз думает... вучаться дискутовать, допустим, в этот момент. Не только выливают бруд. Но, конечно, в Координационном совете происходит разное, да, но он создан, цель его, не для выливания грязи друг на друга, а для выработки общих подходов. То есть там создаются комиссии по направлениям деятельности, каждая комиссия занимается своей деятельностью. Это плюс. Это, конечно, плюс. Да. Третий? А третий, Координационный совет, как говорили, признан, значит, польским сеймом, Европейским парламентом, и он может представлять интересы белорусов на международной арене. То есть через Координационный совет можно решать проблемы белорусов. Сейчас самое главное – это как раз решение проблемы белорусов, находящихся здесь. Нужно признать, быть реалистами, что на Беларусь мы уже не влияем никак. А здесь, как я недавно слышал информацию, 1 200 000 белорусов находится за рубежом, и у них очень много проблем. Только 25 000, так Геннадий Манько говорил недавно, 25 000, значит, человек получили международную ахову, а остальные нет. И насколько я знаю, и к нам обращаются тоже много белорусов, у них огромные проблемы в легализации. Это ясно. Они это боятся возвращаться, и они вернуться не могут. Это ваши 3 пункта были. Да, то есть Координационный совет может обращаться в госорганы, международные организации для решения вопросов белорусов. Принаймні тих, які за межой. Итак, у нас прогучали такие аргументы, что Координационная рада – это инструмент, машина, которой можно користатися. И так склалося, что 3 особи, которые с моего правого боку идут в Координационную раду, 3 з левого не идут. И я прошу криху інтеракції. Тобто тих, хто з левого боку, кожен з вас може задати по одним питанням, кому завгодно з тих, хто з правого боку. Тобто от ви виборщики, які задаєте питання тим, хто балотується в Координационную раду. Є желаючі? Да, микрофон возьмите. Один из мотивов, который тут звучал весь час, то, что... Конкретной особе только да, так. выборы были и будут демократичные. На подставе чего вы стверджаете? Знову виключений мікрофон у вас. Включите, будь ласка. Що це у нас за технічні такі? Он же Я думаю, что это, конечно, КГБ. Так. То есть, еще раз. Еще раз. Так, все прозвучало тут у всех 3, тому любых, кто ожидает, может сказать на это питание. Только один свободные Камиласка. демократичные выборы. На подставе чего вы стверджаете, что это свободные демократичные выборы, коли проводится это на платформе, якая возникла в 2020 году подчас московской экспансии на Беларусь, вышла с питания глубокой интеграции, якая тогда не спрацевала. И самое главное, кто контролюет реестр выборщиков? Хто откаже? Давай, будь ласка. Де там, ён хіба включений чи ні? Красненькая кнопочка. Так. Я не маю дочинення до виборчої комісії в Координаційну раду, ці до яких-то структур Координаційної ради. Але я ведаю з досвіду минулих виборів, що мої сябри, мої знайомі, я сам голосував на виборах Координаційну раду. І були люди, які були з Білорусі, які їздили в Білорусь. Ніхто їх не затримав, не арештував, ніякої утечки інформації не було. Так само я ведаю, що кіберпартизани на минулих виборах робили перевірку, як там працює система безпеки, то ніяких питань не було. І так само я ведаю людей, про своїх знайомих, які працювали, допомагали там Павлу Ліберу,
консультовали, что человек ставит свое ім'я, свою репутацію на то, каб это працавала. Бо у нас нема іншої системи, каб провести эти выборы. Любую великую кампанию у нас нема іншої системи, кроме этой. Так? І тому нават калі она не досконалая, просто хто боится, конечно, я разумею, в Беларусі могут не голосовать. Але хто знаходится за межой, я лічу, что калі вы не выйдете на поле, вы докладно не выиграете. А калі выйдете на поле и хоть раз Вячеслав, стукнете але по по мячу, одним питанням. то тады варианты есть, что у вас голос будет улічены и никто не будет ничего там подтасовывать. Я як зрозумів, Знову виключуся. Пам'ятаємо, що треба кожен раз Ага. натискати. добре, я як зрозумів, питання було у той плоскості, що більш ви кажете, хто підлічує голоси, хто контролює, каб не було підтасовок і так далі. Наогул всех реестр выборщиков Мгм. контролирует. Я Перше, зр- хто, Анатоль тут отказал, что верим лидеру. Мгм. Лидер Добре, Богданов. добре, А глядите. вот на другое, кто контролюет всех выборщиков, то есть списки выборщиков, кто контролюет, отказа не было. Контроль спісаў выбаршчыкаў, я думаю, што ён ажыццяўляецца пасля верыфікацыі пашпартоў. А я думаю, што у нас можна нейкім чынам Может, господар Александр, як человек, который был в Лукашенковской структурах, так, скажет все-таки, кто контролюет зараз вот эти 7 миллионов паспортов. Наколькі Если не отшивать, я могу внести некую ясность. Нема ніякого спису. Нет, все равно он Еще есть 7 раз. миллионов человек. Кто его контролирует? Ні, яны знікаюць, як розумію, пасля, Я так? ще раз, пробачте. Нема ніякого спису виборщиків. Как это демократичные выборы без списка выборщиков? Тэхналогія пабудавана на тым, што пры, як казаў Андрэй Колус, пры верыфікацыі чалавек з'яўляецца выбаршчыкам, але далей няма некага адзінага рэестра. Улічваецца толькі яго голос на этапе ўвахода. Наколькі я ведаю, але гэта пытанне не да людзей, якіх сядзяць у гэтай зале, гэта пытанне да Елены Прыходзькай і да Паўла Лібера. Тэхналогія пабудавана менавіта на том, што няма чаго скрасці, няма чаго перадаць КДБ. Але я прапанаваў бы зараз на гэтым спыніцца, Так. таму што людзі, які Так, абсолютно. знаходзяцца ў зале, не ведаюць адказу на вашы пытанні. Да, добре. Я тогда питаю, Не, у вас почекайте секунду. Можна я задам Калі ласка, своє так. питання? Можна питання? Так, коляска. Спробую бути позитивним. Знову нечто там такое. Включите еще раз, пробачьте, что-то такое. Так, коляска. Нормально. Спробую бути позитивним. Слухайте, вот моя сьогоднішня візія, мой сьогоднішній погляд на Слухай. те, чим повинна займатися Координаційна Рада, яна менавіта ў тым, што яна не павінна займацца праблемамі дыаспары. Таму што гэта вельмі проста. Ведаеце, вельмі проста сказаць, мы будзем шукаць вось там, дзе ёсць пад лямпай как бы вось месца, там будзем шукаць. Батарэйка села. А там, дзе вось складана, туды мы не пойдзем. А складана якраз займацца праблемамі беларусаў у Беларусі. Складана займацца вызваленнем Беларусі, складана займацца нейкімі міжнароднымі пытаннямі. І таму у маём уяўленні праблемамі дыяспоры павінна была займацца самая дыаспора і, магчыма, без удзела такіх людзей, як я, таму што я таксічен для нормальной диаспоры. Нормальная диаспора повинна сама вырашаць пытанне. Но для любого... Ведаеце, беларусы любят со мной так вот поговорить, сказать, ну, привет из Минска, але ни ў коім разе не показать, что на меня ведут те, кто збираются в Беларусь вернуться. Таму, конечно, я токсичный. И проблемами диаспоры повинна займацца не палітычная диаспора. Яна будзе пытанне, яна іх хутчэй вырашыць. Але я читаў праграму Андрэя Колуса, там написано адваротны, цалкам адваротны. Там написано, что нахер ваши вялікія там палітычныя пытанні, пусть ими займаецца офіс Тихановскай ці Латушка сам, потому что гэта не ўплывае на жыццё грамадзян, а мы будем заниматься менавіта гэтым. Вось як вы себе уяўляеце, ну, мне падаецца гэта как бы некая недарэчнасць, памылка и так далее. Як себе вы, вот гэта ў вашым выглядзе? Добре, мені ошивать, так? Сподіваюся. Ага. Значить, ну я откажу так. Коли у нас есть выборчий орган, протопарламент,
Давайте паглядзім, чым займаюцца іншыя парламенты ў іншых краінах. Ну яны займаюцца жыццём грамадзян, праўда ж? Ну правда, яны займаюцца жыццём грамадзян, утвараюць законы, ну, сочаць за жыццём і гэтыя законы трошки перарабляюць. Чаму наша каардынацыйная рада павінна займацца не жыццём нашай дыаспары, а некімі праблемамі вырашэння сусветнага маштабу, і каментары у нас звычайна некіх там, все каментуюць не простае жыццё, все каментуюць некія падзеі, цалкам не звязаныя. Венесуэлу каментуюць, Трампа каментуюць. А вы чым займаюцца? Ну глядзіце, у Сейму Польшы, у Германії Бундестаг, яны вырашаюць праблемы простых людзей, вырашаюць. Я іду ў каардынацыйную раду са сваім спісам вырашаць праблемы простых людзей і займацца тым, чым павінен займацца выбарны орган звыклай дзяржавы. Все проста. У дэпутатаў, конечно, іншыя магчымасці ёсць. Да, спадарніку, зараз другі мікрафон уже павінен быць. Пытанне таксама для ўсіх. Лепш да аднаго, калі ласка, тому што мы ніколі не скончым эту тэму. Так, все працуе. Такое агульнае пытанне. А хто-нибудь адзін адкажа? Пасля кейса Мельнікава, пасля таго, як адмовіліся праходзіць паліграф, удзельнікі КС, як вы пасля гэтага ідзеце туды, у гэтую арганізацыю, якая да гэтага мела не вельмі добры такі ад людзей водгук, а зараз увогуле, як можна давер людзей атрымаць і хто будзе галасаваць, калі... Можна? Так вось там мікрафон возьміце, хто хоча. Ужо працуе, так? Так. Добра, я вось паліграф такая тэма. Учора у мяне былі дэбаты, таксама з прадстаўніком спіса «Воля», і я ўжо гэтую тэму ўздымаў, можна паглядзець у мяне ў Фейсбуку на старонцы. Глядзіце. Тады коротка. Коротка. Я гатовы прайсці паліграф. Усе кажуць, давайте праходзіць. Я гатовы. Скажыце мне, дзе і калі. Вось мне ніхто не кажа. Вось наши апаненты, спіс «Воля», яны ўжо гэтую тэму педалировали ў мінулым КС. Калі ласка, я гатовы. Зараз я калегу запытаюся, хіба нема паліграфа ў нас? КС адмовіўся. Я згодны, я буду гэта рабіць, я буду падтрымліваць у гэтым спіс «Рух Воля», так? Давайте разом рабіць, давайте праходзіць. Толькі я не магу дачакацца месца і даты. Ясно. Добра, коротко толькі, калі ласка, Анатоль. Включены. Тема, добрае пытанне, адкажу просто, а якое мае дачыненне Мельнікава да ўсіх тых людзей, якія хочуць рабіць перамогу. З 94-го года в беларускай дэмакратычнай супольнасці было столькі скандалаў, столькі розных агентаў, і тады атрымоўваецца наогул не трэба не верыць нікому, нічога не рабіць, калі хтосьці дзе-то штосьці там зрабіла, і такое было. Усюль ёсць людзі, якія сумленныя, якія не сумленныя, і это не ўплывае на структуру, і калі прыходзяць новыя людзі, хочуць, каб там был парядак, это будзе. Што датычна паліграфа, адкажу. У нас ёсць полиграфисты, которые прошли подрыхтовку, якія проверяли людей. Я непосредственно таксама прошел подрыхтовку, проводил полиграфирование людей в полку Калиновского. И мы организуем это. И я закликаю всех, кто жадая, каб у нас был порядок, и мы позбавились выпадковых людей, каб выборцы прымусілі сваіх прадстаўнікоў каардынацыйнай радзе, каб была прынята эта пастаноўка, што все палітычныя лідары, якія займаюць пасады нейкія ў дэмакратычных структурах, прадстаўляюць Беларусь на міжнародную павестку прадстаўляюць, яны все прайшлі паліграф. І не трэба тут маніпуляваць этим, куды б трапіць гэтыя дадзеныя. Ёсць працэдуры, все прапісана, нават не стандартных сітуацыях, як это робіцца, куды ідзе інфармацыя, і все там зразумела і адэкватна. Дякую, Анатоль. Цікава, што, значыць, калі вы прайшлі падрыхтоўку, так разумею, ёсць адна фракцыя, адзін спіс, который ведае таксама, які бы ісці паліграф. Бо падрыхтоўка над гэтым, я прашу, это жарт. Спаразар, вы хотели дадаць два словы, так? Ну, два, потому что мы не можем всю программу присвятить координационной Я хотел раде. по поводу полиграфа добавить.
Значит, насколько вы знаете, в свое время Байпол также занимался предоставлением услуг полиграфа, полиграфировал членов Объединенного переходного кабинета, обращался в офис Тихановской по этому вопросу, к другим демократическим силам. Своих людей вы регулярно значит, обследовали на полиграфе. Я хочу сказать про полиграф именно Координационного совета. Во-первых, Координационный совет состоит из депутатов, которые выбирают люди. Так? Если человек выбрал значит, своего представителя, депутата, то по логике он отвечает перед избирателем, а не перед кем-то, кто его хочет полиграфировать. Это раз. Значит, если полиграфировать, значит, где вы встречали в парламентах, чтобы депутатов парламента после их выборов в парламенты отправляли на полиграф? Такого, это нонсенс. Значит, не, ну да. Значит, далее вопрос. Если проходить полиграф, то его должны проводить лица не заинтересованные. Это не одна фракция говорит, мы будем полиграфировать сейчас вас всех, а если вы не пройдете, мы вас нахажем. Ну, к примеру, да. Прохождение полиграфа — это фактически сбор данных о человеке, который можно потом интерпретировать по-разному. Ты прошел полиграф, через пару месяцев ты поругался с ним, говорит, ты знаешь, вроде не совсем-то и прошел, сейчас мы эту информацию опубликуем. Вот. То есть однозначно, если проходить полиграф, то это должны быть иностранные службы, не службы, а организации, которые являются коммерческими, то есть и не белорусскими однозначно. Добро. То есть заплатили в организацию, предоставляющие такие услуги, прошел полиграф. И еще момент, полиграфировать можно своих работников. То есть Координационный совет — это депутаты. Но если берутся работники, обслуживающий персонал, вести YouTube-канал, Telegram-канал там и так далее, секретариат, набираются люди на зарплату, то, может быть, их и можно провести, отправить. Иван Кравцов, главный сотрудник Координационного совета. Значит, Как бы наемный добре, сотрудник колеги. Кравцова на полиграф. Я думаю, я сподіваюся, Кравцов гэта Это глядзіць. должен решить Координационный Окей. совет. Коллеги, закрываем тему Координационной рады. У Чекайте, нас у меня еще все-таки будет. питание есть до Тикавицкого, раз он нас всех собрал, она вельми короткая, тут прогучала. Я хочу сказать, что я покинул после этой передачи координаты юриста з Руху Солідарності Разом, який вчора виграв в суді польским суд, что признали працовную книжку белоруса. Это, я думаю, важно, вот журналисты могут взять. Так, и самое вот головное, что тут не прогучало. Спадар Дикавицкий, вы памятаете такой момент праймериза, когда на Берестейщину поехали представники той пятерки и массово почали голосовать за Губаревича и Северинец психанул. У меня питание. Тут романтика была про КГБ замежу. Это треба было пытать у коллегов Спадара Азарова по Первому переходному кабинету, как посольство работают. Там КГБ работало и работает. Что перешкоджает наполнить любыми голосами пропановую модель КГБ Республики Беларусь? Не, почекайте. Не, стоп. Не, я не буду отказывать на это питание. Питание тут задаю я, и конец этой темы зараз. Я просто не разумею, какое это питание мое дочинение до этой дискуссии. Как? Потому что как раз свободные выборы, ці не свободные, демократичная ці не. Так, давайте так. Цяпер я паглядзеў справаздачы з працы офісу Светланы Тихановскай за апошнія тыдні. Зараз буду чытаць. Спадарня Тихановская сустрэлася з прэзідэнтамі Італіі і Латвіі, еўракамісарам, узяла ўдзел у шэрагу міжнародных форумаў, дае інтэрв'ю з замежным медыям, беларускае пытанне з міжнароднай павестцы ў міжнароднай павестцы прысутнічае. Што тычыцца АПК, так узгадаю хаця б тое, што высілкамі галоўным чынам Паўла Алтушкі міжнародны крымінальны суд пачаў у сакавіку разгляд справы магчымых злачынстваў беларускага рэжыму супраць чалавечнасці. Не надта, што, праўда, ёсць інфармацыя пра тое, што робяць іншыя міністры ў кабінеце, але праца ўсё ж ідзе. Вот цяпер пытанне, а чым вы незадаволеныя? Чым канкрэтна, што хочаце зрабіць, альбо робіце вы, чаго не робяць яны, так званыя структурныя дэмакратычныя арганізацыі, структурная дэмакратычная апозіцыя. Кто пачне? Спадар Азаров. Я в свое время был в Объединенном переходном кабинете. Вот это добро, что вы начинаете. Я и хотел с вас начать. И у меня есть несколько вопросов, которые очень наболели и которые никто из белорусских независимых СМИ не хочет слушать, как ни странно. Когда я обращался, ответ один: нам это неинтересно. С этой позицией согласны некоторые члены кабинета были в то время, но они предпочитают это молчать.
поскольку, в общем, вы начали про поездки Светланы Тихановской международной встречи. Этот вопрос критикуется многими белорусами, да, что встречи пустые, просто встретилась, разошлась, и, как говорит Франок, сделали фоточки, и на этом результат этой поездки. Ну, мы же не ведаем, что они пустые. Так вот, я участвовал в международных встречах вместе со Светланой Тихановской. Значит, и для себя вынес вывод такой. Значит, большинство встреч они просто протокольные. То есть, как говорит Франок, это его фраза «для фоточки». Так? То есть встретились, Тихановская говорит, я представляю белорусов, значит, в Беларуси диктатура, Лукашенко преступник, его нужно привлечь. И ответ «да, мы вас поддерживаем, спасибо», пожали руки, разошлись. Сделали фотографии. И на этом встреча закончилась. Значит, я поднимал вопрос в кабинете, что встречи должны быть не протокольными, а они должны носить какой-то результат. То есть, если мы посмотрим, как встречаются международные политики, они подписывают меморандум о сотрудничестве, какие-либо договора, не знаю, документы, в которых значит, представители той страны, с которой встретилась Тихановская, берут на себя обязательства. То есть офис Тихановской пишет, к примеру, мы договорились о том-то. А где этот документ? Есть ли какой-то документ? Второй вопрос отсюда выходит, что Тихановская не подписывает никаких документов вообще. То есть, если ты ничего не подписываешь, ты боишься брать на себя ответственность. Если ты подписала документ, ты должна отвечать за его содержание. Но в кабинете отсутствует до сих пор дело производства. И там нет ни одного документа, не создано кабинетом за всю его историю. Нету ни приказов о приеме на работу, ни приказов об увольнении. Ничего нету. То, что кабинет практически превратился, это, значит, не правительство, да, как можно так назвать. Это просто организация в телеграм-канале. Ты открываешь телеграм-канал и читаешь, что он там делает. И полная претензия. Так, подождите, я долго ждал. Значит, когда, если вы хотите увидеть какое-нибудь постановление кабинета, да, вы читаете телеграм-канал. Кабинет принял постановление о поддержке Украины. Окей, где это постановление? Его не существует. Там находятся выдержки из документов, основные направления. В свое время мы хотели все-таки, я требовал создать делопроизводство, что каждое постановление должно быть распечатано, подписано Тихановской, либо министрами, там, ну, это уже другой вопрос, зарегистрировано в журнале, как положено, да, и положено в сейф. Мы видим документы Рады БНР, да, они есть, они подписаны министрами, можно в музее посмотреть. А документы, значит, кабинета, они не существуют. То есть, если значит, представители иностранных государств попросят какой-либо документ посмотреть, то его нет. А еще был комический случай. Поехал я в Украину. При пересечении границы меня спрашивают, значит, кто вы? Я говорю, я министр, значит, кабинета Тихановской. Окей, где ваше удостоверение? Покажите удостоверение. А что я ему могу показать? Я ему могу показать телеграм-канал, где это написано. Вот, в телеграм-канале посмотрите. Ну, то есть это смешно, это вообще, ну... И этот вопрос поднимался, и уже сколько существует определенный переходный кабинет с 23 года, ничего не изменилось. А самая главная проблема — не подписываешь ничего, ты не берешь на себя ответственности ни за что. Если они принимают концепцию, к примеру, концепцию о возмещении ущерба пострадавшим, так, белорусам, от режима Лукашенко. Я участвовал в дискуссиях. Я говорю, окей, где эта концепция, кем она подписана и кто наберет обязательства на себя? Азаров, значит, не мешай нам работать. Давайте микрофон другому. То есть это только можно на сайте Тихановской увидеть эту концепцию, просто текст без никаких реквизитов. Документ, есть реквизиты документа. Это подпись, значит, печать органа, если есть, он должен быть зарегистрирован в установленном порядке, издан органом определенным, тогда это документ. А когда это просто на сайте почитать, люди будут обращаться, окажите мне помощь, вы значит, приняли концепцию или там постановление вынесли. Да кому им обращаться? Нет, этих документов не существует в природе. Ваша головная претензия, что нема справаводства, нема документов, нема адказности, так? Конечно. И по-вашему, вот гэта трэба у першую чергу зрабіць. У першую, не у першую, но это Увогуле. трэба зрабіць увогуле, конечно. Пан Анатолій,
Ці Можна я? Коли ласка. Ну, конечно, громадную проблему знайшли. Все-таки не треба так уже зовсім примітивно розважати про політику, в тому ліку міжнародну, про фоточки і так далі. То, що сустракається, це добре. Але ж є тут два політичних моменти. По-перше, опозиція не признавала виніки антиконституційного перевороту 96-го года. А ось той передопошній виборчий фарс, я вже казав, так, і він, між іншим, ще приводив до заміни опозиції і к тому, що московський проект, який був, просто переїхав уже на Захід і став заходнім. І проблема не в Тихановской, ті, хто буде на її місці, так само не тільки певний час. Проблема в тому, що у Заходу, насамрэч, нема адекватної політики до Білорусі, і вони навіть не імкнуться це робити, причому навіть по дробязях. І, звісно, тут вельми пригожі слова гучали, але ж це ніяк не попливає на Брюссель. І, пробачте, і не сидел бы Лукашенко 32 года при владі, коли б Захід хоч мінімально хотів би його замінити, і в Білорусі була демократія. У них ресурсів хапало. Тому, в принципі, тут навіть такі країни агресії, так само їхніх прем'єрів можна обвинувачувати тим, що вони просто їздять і фоткаються, вот, і так далі. Тому що, пробачте, я ведаю міжнародні приклади, коли прем'єри довідувалися, так, що з їхніми країнами будуть робити, тому що не так все просто зараз в світі. І тому треба все-таки не зводити це все до канцелярії, а меморандуми, а меморандуми, ну я підписував, господар Олексій ведає, це саме, вони есть, Конституція Білорусі есть, і пождано, конечно, щоб Тихановська все-таки вернулася в речище закона, і хоча б там... Але що ви маєте на увазі в речищі закону? Конституція без всіх референдумів. 94-го года. Да, признание, что в 96-м году был антиконституционный переворот. Это азы, с которых можно починать хоть минимальную белорусскую политику в вельми кепских умовах, коли на Заходе, так на Беларусь глядят совсем по-іншому. Добре. Мой коллега давно Да. тянет руку. Я хотел подсумовать спадара Азарова, і он так вельми добра распавядаў пра тое, што нема справаводства, так, нема пасведчання. Аднаго слова яму не хапіла, гэта імітацыя. Імітацыя дзейнасці. Імітація справодства. Імітацыя ўвогуле, дзейнасці і імітацыя барацьбы, імітацыя адстою. Так гэта сустрэчы, гэта вот там крымінальны суд, там працэс для Лукашэнкі, это імітацыя, по-вашаму, так? Я думаю, что так, тому что я, як гісторик і чалавек, які быў у архівах, я разумею, что я не могу зразумець, што застанецца у архівах пасля офіса Светланы Тихановскай. Вы мне адкажыце, якія дакументы? Іх няма. Няма нічога падпісанага, правильно кажа Азаров. Што застанецца? У архівах застанецца тэлеграм і фотачкі. Ну што, я не правы? Сервер. Я могу? Так, будь ласка. Ну, я нагадаю ведучому аб тым, што ён задаваў у адным пытанні адразу два. Так. Чым ты незадаволены? І што робіце? І што ты сам І робіш? ніхто не сказаў, да, толькі вот вы. Так, і таму, канешне, не ведаю, ці хопіць мне часу. Я, канешне, па-перше, падтрымаю, канешне, Александра Азарова, у чым, калі я быў у Координацыйнай радзе, калі прапанаваліся слуханні ці зацвярджэнне некай кандыдатуры на ту ці іншую пасаду, но я, як нармальны чалавек, вось Александр адслужыў у службах, не ведаю, як правильно сказаць по-беларуску, а я адпрацаваў у бізнесе, так? І для мяне как бы зразумела, ты прызначаеш чалавека на кіраўнічую пасаду, у яго павінна быць должностная инструкция на 7 сторонок, где прописаны его задачи, мэты, обовязки, заробок. И гэта павінна быць. Я попросил, слухайте, вот, каб я мог сказать, падыходзіць Иванов до пасады ці не падыходзіць, вы мне дайте вот, нейкі документ. Патрабаванні, так? Мне даслали, ведаеце, 2 абзаца. На 2 абзаца, на жаль. Гэта, канешне, выглядае як некая тэхнічная праблема, якая не з'яўляецца істотнай. Але праз гэту праблему відаць увесь падыход да працы. Ці можна гэта змяніць? Ну, канешне, можна, калі было б жаданне. Але гэта такая дробязь. Ведаеце, агульны адказ у меня такі. У меня няма ніводнай прэтэнзіі Павлу Латушка. К НАУ. Ввогуле ніводнай прэтэнзіі зараз няма. Калі мы з ним былі разам у Координацыйнай радзе, былі. Зараз нема. Чаму? Ваши стосунки прыязны мяне назавеш, а вы вот хвалите. Мы потискаем руки друг другу, калі сустракаемся. Чаму нема прэтэнзій? Таму што любой чалавек, у тым ліку сядзячы ў этой зале, у тым ліку наш гукарэжысёр ці аператар, які зараз здесь знаходзіцца, ён можа зарэгістраваць сваё НАУ
шукаць грошы і працаваць. Якія ў меня могуць прэтэнзіі? Толькі ў адным тым, што я плачу падаткі ў Польшы, і частка маіх падаткаў ідзе на яго працу. Але пакуль я не грамадзянін Польшы, я не магу ніяк прад'явіць гэта. Але няма ніякіх праблем у меня пытанняў да латушкі, да цыпкала, да пазняка, да ўсіх астатніх, хто сам сябе робіць некую працу. Калі паважаная Светлана Ціхановская прыязджае кудысьці і кажа, я прадстаўляю беларусаў, ці я прадстаўляю дэмакратычных беларусаў, у меня з'яўляюцца пытанні. Чаму? Таму што не таму, што няма там пратаколу чагосьці яшчэ, ведаеце, ёсць буйныя пытанні. Вось как бы 30 сакавіка гэтага года, калі ўздымаўся сцяг незалежнай Беларусі, у Вільна была прамова Светланы Георгіевны з маёй павагай да яе і ўвогуле да працы яе офіса. І там яна казала, звяртаючыся да Літвы, і у тым ліку да Еўропы, аб тым, што Еўропа не павінна ісці па шляху ЗША, не павінна здымаць санкцыі, не павінна паслабляць рэжым, таму што гэта ўмацоўвае рэжым. Для мяне гэта гучала так. Мы супраць таго, каб вызваляліся беларускія палітвязні. Так, У яе ёсць некая думка, у яе дарадцаў ёсць некая думка. Магчыма, яны правыя, але яны ў мяне ніяк не запыталіся. Я з'яўляюсь беларусам у міграцыі. Дэмакратычнай? Дэмакратычнай, я буду галасаваць на выбарах у Канстытуцыйную раду. Якія ў мяне з ёй стасункі, так, каб яна перад тым, как нешта казаць, запыталася у мяне, слухай, а вот... Калі як трэба рабіць, па-вашаму, трэба мець нейкі, не ведаю, больш цесны контакт? Не асабіста, но павінна, ведаеце, как бы, у чым была праблема 25-го года, калі падоўжыліся паўнамоцтва Ціхановскай назаўжды? Так. Не ў тым, што яна дрэнная. Канешне, за яе прагаласавала 3 мільёны чалавек, і, канешне, калі я слухаю спадара Владзіміра Мацкевіча, якое вельмі паважаю, ён правы не маў ні ў каго іншага няма такого буйнога палітычнага мандату. Але магчымасць вось гэта ўсё рабіць на свой асабісты розум азначае, што яна ператвараецца ў таго самага латушка, які сам себе што нешта робіць, не пытаючыся ў мяне. І ў гэтым праблема. Вось, ведаеце, у сістэме гэтых стасункаў Координаційная рада будзе. Магчыма, но Координаційная рада мінулым. Значыць, па-вашаму, трэба нейкім чынам зрабіць так, чтобы калі офіс Ціхановскай ці Светлана Георгіевна прадстаўляе Беларусь, чтобы гэта было рэальнае прадстаўніцтва. Конечно. Слухайце, ну як гэта зрабіць, ведаеце, зараз будзе вось гэта арганіцыйная гульня Мацкевіча, так? Хто павінен быць замаўляць гэтую гульню? Хто павінен быць заказчыкам гэтай гульні? Ну не сам же Мацкевіч, і на нейкая група НГО. Калі нехта прэтэндуе маць падставу, каб прадстаўляць увесь дэмакратычны рух, то, напэўна, гэта арганізацыя пад названнем «Офіс» і павінна замаўляць у Мацкевіча гэтую гульню. І павінна аб'ядзіноўваць. І павінна адпавядаць таму статусу, якім яе надзялілі беларусы. Таму вось гэтым, канешне, ёсць адказ на тое, што я сам раблю, але на гэта, напэўна, ўжо няма часу. Дзякуй. Спар Мікалаю перадаем. Ну, наконт дзейнасці офіса ўжо тут сказалі, я згодны з гэтым, што гэта імітацыя, гэта не дзейнасць, бо вынікі, якія мы маем за гэты час, гэта такія кейсы, як Гаюн, той же самы план перамога, таксама кніга гэта такі ЧКБ, гэта такі падстаў простых людзей, гэта такая я не ведаю, такі мінус усёй апазіцыі і што пра адказнасць там увогуле не ідзе, то есть няма сувязі, яны там нешта дзейнічаюць, ад імя беларусаў бяруць грошы ад імя беларусаў, а адказнасці перад беларусамі яны ніяк не нясуць. Ну, гэта такі адзін аспект. Яшчэ такі мінус, як я бачу, тое, што ёсць перакос у гэтай ўсё ж такі займаюцца знешняй палітыкай, то есть палітыка там з Еўропай, з ЗША, тое, што яны нам дапамогуць, тое, што нас вырашаць нашы праблемы, лічу, што гэта за 30 гадоў не вырашылі і зараз яны гэтым займацца не будуць. Праблемы беларусаў павінны вырашаць самі беларусы ў першую чаргу. І тое, што нашы палітыкі сёння займаюцца большасць гэтай знешняй палітыкай, працай з тымі, хто іх спансуе, можна так сказаць, они займаюцца праблемамі той жа беларускай дыяспорай ці увогуле тым, што зараз адбываецца ў Беларусі. Вы разумееце, вот сёння не ездзяць з гэтым
палітвязні, у нас там палітвязні, трэба выпускаць палітвязняў, трэба санкцыі болей. Хаця за 5 гадоў мы бачым, што санкцыі, ну, так сабе стратэгія. Але сэнс у тым, што на сёння ў нас не 1500 палітвязняў, у нас сёння ў закладніках уся краіна. І гэты рэжым Лукашэнкі, які прапуцінскі, акупацыйны, то есть мы сёння маем вялікую праблему, што будзе ў дальнейшым мы увогуле гэта пытанні важныя. Трэба больш займацца палітвязнямі, па-вашаму? Не, дачакайся. Трэба займацца важнымі пытаннямі, фокусіроўкай на тое, што трэба вызваляць краіну, у першую чаргу на гэта трэба, калі ўжо знешняй палітыкай займацца. І спыненне рэпрэсій гэта, ну, гэта як частка гэтага. Але мы бачым па выніках, што, ну, гэта не ўплывае, іхняя дзейнасць на гэта не ўплывае. І яшчэ такі мінус усей працы офісных структураў, гэта тое, што на сёння мы страцілі незалежныя СМІ, яны сталі залежныя. Яны сталі той жа прапагандай, што і тыя СМІ Лукашэнкі, калі аднабакова паказваюць толькі інфармацыю пра офісы яго структуры, фінансуюцца толькі лаяльныя СМІ, якія гэта ўсё добра паказваюць. Я ўжо не кажу пра тое, што там хлусні, ну, прапаганда без хлусні. Ну так, бачите, вы тут можете свободно говорить, что хочете. Ну вось, дзякую вам за гэта, за запрашэнне, што можна выразіць тое, што думаюць шмат хто. Гэта не толькі маё меркаванне, а гэта агучваецца ў Фейсбуку. І дык вось, то іхняя дзейнасць, ну, ніяк... Падсумуйце, што трэба рабіць? Вот, што, па-вашаму, трэба рабіць? Што трэба рабіць? У нас на сёння і не на сёння, а даўно ўжо няма суб'екта апазіцыі як такавога. У нас ёсць фрагментарная, там нейкія ініцыятывы культурныя, нейкія праваабарончыя, няма суб'екта апазіцыі. Трэба ствараць структуры, якія маглі бы быць сапраўдным суб'ектам. Гэта калі на сёння мы маем шмат прадстаўнічых структур, але не маем структуры, якія нізавыя гарызантальныя сувязі, якія аб'ядноўваюць людзей, якія кансалідуюць беларусаў тут у замежжы. Ну, я разумею, што ў Беларусі гэта зараз немагчыма з такім ціскам, але ў замежжы мы знаходзімся ў вольных дастаткова умовах, і мы можам гэтым займацца і ствараць. Добра, дзякую. Только одна реплика. Только одна реплика, потому что я ж те саме не казав, что мы зрабілі. Вось. Ну, мы весь час робім, вельмі цяжкая ситуация. Адзінае, что, конечно, манипуляция про выборы падчас выбарчого фарса, она уже старая. Але ж, напрыклад, в 23-м годзе, так, мы цалкам разглядзелі пытанне по палітвязням, практычна все наши документы. Это была такая методичка, яны нават дадзены былі во всей прессе. Это никому не цікава. Потому что, слушно сказал коллега, цалкам отсутнічае беларуская субъективность, причем она не штучная. Заўважце, что один Микола Статкевич, один, так, только вернул беларусам суб'ектнасць. Але ж нават ён не змог дамагчыся, кого тое пытанне, которое таксама падымалі пра ядерную небяспеку Беларусі, падымалася на ўзроўні дыаспоры. Таму ситуация вельмі кепская. Хто хоча, напрыклад, даведацца, што трэба рабіць з палітвязнямі, пакідайце адрэсы, калі пресс туды не глядзелі. Я могу скинуть. Таких заяў вельмі шмат. Добре, дякую. Ви ще хотіли сказати два слова. Да. Значит, и по опошні два слова и далее идем. Добро. Я согласен, конечно, с Меньковым, но я услышал у него в речи один нарратив режима Лукашенко. Кейс плана Перамога. Я хотел бы уточнить, что он имел в виду. Да. До речі, питання від глядача у нас є по плані перемоги. Не-не-не. Где такое было и было реализовано. Слушайте, коллеги, я задаю вопрос конкретно господину Менькову, что он имел в виду кейс плана Перамога. Он сказал два слова. Я хочу, чтобы он уточнил. Окей, ну до гэтага, у принципе, формально офис Тихановской не имел дочинения, правильно? Як это не имел? Не имел. Окей. Ну, глядзіце, я знаходзіўся ў Беларусі до 23-го года, чакаючы, калі я быў запісаны ў гэты план Перамога. І такіх было людзей вельмі шмат, якія спадзяваліся на тое, што гэта адбудзецца. Чаму увогуле гэта выйшла нейкім там віншаваннем на 8 сакавіка у метро, ці што яшчэ? Гэта ўвесь быў план такі, ці што? А значит, смотрите, віншавание на 8 сакавіка, этим занималась другая организация.
Мы к этому отношения не имеем никакого. И мы выступили значит, Так, мы а кто- выступили, мы были против этого, и мы заявили публично, я имел большие потом проблемы с Светланой Тихановской, она заявляла, она мне писала личное сообщение на эту тему, Окей. о том, что мы не Але правы. хто це зробив тоді, бо не зрозуміло. Короткое Не-не, питание. как- Краина, где был реализован подобный кран. Это другой вопрос. Дело в том, что нарратив режима кейс плана Пирамога и ставят рядом кейс Гаюна. Причем здесь Гаюн и план Пирамога, это вообще совершенно... То, что вы людей подводите у зман. Какой зман? А як это назвать? Ну, ці не було. Можно я? План, конечно, был. Зараз. А, Окей. План был. Завершайте отказ. Вопрос вас в том, Завершайте что... отказ. Подождите, вопрос в том, что план не был реализован. Вот это кейс вы называете, да? Он мог быть реализован, но только в 2020 году. Поверьте правде. Добре. Давайте, колеги, ви скончили свою Так, ще моя черга на це питання відказати. Шановні сябри, давайте спинимо чекання, що хтось там вирішить. Весь час шукаємо ніяких лідерів. У нас в Білорусі кожен лідер. Тому що, коли дайте сказати, моє міркування. У нас, коли послухати людей, вони во всім розбираються. Яка не проблема стоїть, стільки розмов, але ніхто нічого не робить, коли починається праця. Так? І ось конкретна справа, що тут, наприклад, сидять 3 структури, от я бачу, от 2 чоловіка і наша структура. Долучайтесь до ніяких структур і працюйте в їх. Робіть протоколи, робіть справи, вирішайте конкретні питання. Тому що коли у нас вся повістка йде тільки обміркування там, офиса, кабинета, там некой структуры, партии, там проводятся аналогии с какими-то там проблемами, поразами. Так ніколи ничего не вырашается. Субъектность Беларуси могут вернуть только белорусы и могут вернуть силой. Ніякими там голодовками, протестами, выборами, там, не ведаю, санкциями, нічого не вирішається. Тільки коли ми будемо моцні, коли у нас буде сила, тоді ми можемо щось вирішити. Дякую, У нашій Анатолій. фракції є на це план. Ми робили Пол Каліновського в 23-му році конференцію «Шлях до волі», де була пропонована концепція визволення Білорусі. Вона актуальна, хто хоче, долучайтесь до нас, підтримуйте нас, ми це будемо реалізовувати. Дякую, Анатолій. Нагадаю, що ви глядите «Дебаты Республіка». Каментуйте, лайкайте, діліться гэтым эфірам. І у нас уже є некалькі пытанняў ад гледачоў. І пытанне ад гледача, я думаю, што мы, можа, пару чалавек такі адкажа, хто хоча на гэтае пытанне, бо калі ўсе пачнем адказваць, не ўсіх датычыцца яно. І пытанне такое, ці згодныя вы з тым, што толькі дэмакратычныя сілы, якія фінансаваныя самімі беларусамі, здольныя прадстаўляць інтарэсы народу, бо калі фінансуе нехта іншы, значыць мае ўласныя інтарэсы. І калі так, дык як гэта зрабіць? Гаспадарку. Так, Он хіба выключаны, так. добра, вось пунктам маёй праграмы менавіта ідзе самафінансаванне, і мы ўздымалі уже, хлопцы здымалі тэму суб'ектнасці, і вось рух «Воля» таксама кажа пра суб'ектнасць. Суб'ектнасць пачынаецца з эканамічнай незалежнасці. Ты не можаш быць суб'ектным, пакуль ты залежыш ад грошай. А беларусы гатовыя фінансаваць? Ну, мы бачым, што асабліва не гатовыя. Гэта бяда. Вось я Так як гэта заклікаю, зрабіць? я іду сам сябе фінансаваць. Ну, у чым праблема? Давайте усе дэпутаты Координацыйнай рады пачнем з сябе і будзем фінансаваць сваю Так, а хіба дзейнасць. фінансуюцца кандыдаты? Конечно, вы Так. скажите мне, што скрала В сэнсе, Мельнікова, я якія маю на грошы? увазе кожны канкрэтна. Вот вы будете у Координацыйнай радзе, вы будете што, заробак хіба атрымліваць? Я не ведаю, я ведаю, што Мельнікова скрала грошы Координацыйнай рады, ці не? давалі на функцыянаванне самой рады, Ну да? хіба што ездзяць людзі на канферэнцыі, там жывуць, пражываюць, гэта камандзіровачнае за свае. А як, то есть, добра, скажите, хорошо, а як зрабіць, Не. а як зрабіць тады, як знайсці гэтыя грошы на беларускія Калі ласка, выбары? давайте звяртацца. Вы бачылі хоць раз у Координацыйнай радзе за яе 3 склікання, хоць раз просьбу дайце нам грошай. Вы То есть бачылі? звярнуцца, так? Ну, па-першае, трэба звярнуцца, па-другое, трэба паказаць прыклад самі сабой. Ну, гэтага не было. Хто быў у Координацыйнай радзе? Хто-небудзь задумаўся пра гэта, і была ініцыятыва Да. такая? Слушайте,
Работает. Ну, я повинен отказать Андрею, бо он Калі так, ласка. так эмоционален. Я нагадаю, что у травні 25 года я балотаваўся на позицию спикера Координаційной рады, и у меня в программе было наступное. Калі у вас скрали 120 тысяч, было менавіта Координаційной рады. Только 30-40 было киберпартизанов. Вы недокладно сошлись за падзеямі. Але я был внутры, я ведаю. Так вось, гэта былі грошы Координаційной рады. І я прапанаваў весці себя адказна і мець гонар. Што гэта азначала? Гэта азначала, што я прапанаваў адмовіцца, ну, як мінімум на год да выбараў ад любых данатаў, ад любых грантаў. Чаму? Таму што, па-першае, ну, прабачце, вы прасралі чужыя грошы. Па-другое, 80 дарослых чалавек, якія недзе зарабляюць, ну, могуць скінуцца 100 еўра ў квартал і падтрымаць сваю дзейнасць. Ну, это А Координаційная калі рада. ты не, Решта? прабачце, а калі ты не можаш зарабіць 33 еўра на працу Координаційнай рады, то какого хера ты ідзеш у дэлегаты? Ну вот, ну ідзі зарабляй, ідзі как бы рабі гэтую, абеспечвай сваю сям'ю. Таму, калі вы пытаецеся, былі прапановы? У траўні былі. Нармальна была рэакцыя гледачэй. Усе былі нармальна, гэта адказнае стаўленне. Але чамусьці большасць Координаційнай радзе, а далей я не буду Супер. Я распавядаць. откажу. Добре, Да. як, почекайте секунду, що зробити ці, як знайти Можна я фінансування? скажу Коли інше, вас- так? Ну, Розумієте, але чим- з темою зв'язане. Абсолютно з тим. От чим ще проблема білорусів? Мало того, що від них нічого не залежить, вони починають роварники винаходничати, так? Ну, Ленину дали гроші німці, так? Винику Советский Союз сколько простоял. Мне абсолютно не важно, где люди возьмут гроши для того, как мой народ вырвался из-под ГБшной банды. Другая проблема, что вот чем недоход был вот всех этих планов. Потому что КГБ, то есть система, и она накрывает любую систему. Это азы. Когда мы работали, вот такие люди, которые пришли в оппозицию, в Беларуси давным-давно не было. И коли ласка, так, мне абсолютно все равно, где эта Координаційна рада бере гроші. Хай бере. Это не белорусские гроші. Але ж, наприклад, так, я абсолютно кепсько ставлюся, коли ще йдуть проекти із бідних білорусів, здирають паралельно гроші. Вот это уже зовсім непристойно. Проблема сопроводить субъектностью. Будут вас белорусы финансовать, и будут вас китайцы финансовать, вы субъектность абсолютно от этого не отрымаете, потому что вы политикой не займаетесь. Ну, это не... Я адкажу, калі уже Ну, мне было такі пытанне. Суб'ектнасць пачынаецца з эканамічнай незалежнасцю. У дьябла не трэба браць грошай. Вы кажете, мне ўсё роўна. Возьмите деньги у дьябла. Возьмите. Ну вы кажете, всё ровно. Ну, дьявол в революции в Беларуси. Дьявол кроется в мелочах, и я вам скажу, все, кому надо, вам денежку подсунут, чтобы потом вы исполняли их интерес. А вот когда белорусы сами начнут себя финансировать, вот только тогда мы будем, как депутаты, отстаивать интересы белорусов. Вот и все. Где взять? Я хочу так само додати, незалежну політику треба робити за свої гроші. Тому повинен бути інститут репутації, і ті люди, які показали виніки своєї праці, повинні в першу чергу, коли ми вже кажемо про технічний бок, звертатися до людей з просьбою підтримати, озвучити свій план. Это не просто повинно быть план. Дайте мне 200 тысяч, сколько там было, скинуть режим, ну, удар по режиму, а с конкретикой, с какими-то этапами, как люди бачили, что это правда. Потому что режим что робить? Он робить то, как люди не доверяли никому, и как не удельничали финансованием никаких инициатив. Им это важно. Другое про чужие гроши. Чужие гроши у нас звичайно просять. А коли у нас моцная структура, то ми ні у кого не просимо, до нас самі будуть приходити, в першу чергу білоруси, які пропонують допомогу, і не треба залежати від чужих грошей. Тому що я ведаю, що в 20-му, починаючи з 20-го року, великі суми були зібрані діаспорами на підтримку різних проєктів, і там йшла розмова про мільйони. Тому нема проблеми зібрати гроші, коли люди будуть бачити реальний план, реальну працю і профінансують це. Просто треба, щоб була команда, щоб ми не сварились, не займалися, хто там що украв, хто там що зробив, почати з нового листа, зібратися люди, які один одному довіряють, у яких однакові коштовності, у яких мета визволення Білорусі. Тому що ми можемо з МАЦ спрочатися про різні речі, але зараз стоїть питання незалежності Білорусі, що ми згубимо Білорусь. Існування країни.
у нас не будзе нашай краіны, і колькі б мы не вырашалі тут бытавыя пытанні нейкія людзей, потому что зразумела, большасць людзей цікавіць вырашэнне бытавых пытанняў, іх шмат, это все складана, но трэба заниматься прыярытэтнымі рэчамі стратэгіі, а вырашыць бытавыя пытанні, як показала, напрыклад, польская дзяржава, якая ў Вільні привезла своих, наняла адвокатов, юристов там, и польская меньшасць павялічылась значна, тому что беларусы пайшлі таксама туды, бо бесплатно им могут зрабіць. Таму вырашаць тэхнічныя пытанні павінны просто спецыялісты, которых трэба наняць, а не палітычныя сілы ходзяць і просяць там дайце нам там паспорт на 3 гады, а не на год. Яшчэ рэплікі ў справе фінансавання, хто мае? Спар Нікалай, коротка. Не, ну ўсё сказалі так. Я таксама лічу, што ўсё ж такі грошы павінны быць беларускія, бо хто аплачвае ўсё ж такі, то і тыя мэты выконваюцца. Мы зараз бачым, што ёсць некалькі груповак, і у кожнага сваё фінансаванне, у кожнага свае, можна так сказаць, наймальнікі, якія кіруюць і падказваюць, як і што рабіць. Беларуская павінна быць за свой кошт. Ёсць у нас беларускі бізнес, ёсць у іх даходы добрыя. Калі будзе добрая альтэрнатыва, то яны падтрымаюць, і гэта будзе сапраўды нацыянальна скіраванае нешта, а не у еўрапейскай ці ЗША. Не так гэта проста. Ну, але я таксама Гэта не спадзяюся на проста, гэта. але трэба працаваць Добра, над гэтым. пытанне цяпер гаспадара Кнуровіча. Я працытую. Я буду цытаваць пытанне. По-расійску. Да, вы, спадар Александр, написали, цитата с вас, глядач цитуя: «Сегодняшние политики, в том числе и я, хоть больше и не представляю какую-либо политическую силу, откровенно токсичны». Вы сказали. «Подавляющее большинство выехавших белорусов от них, то есть от нас, отвернулось. И это нормально. Задачи диаспоры должны решать активисты, не ставящие по возможности перед собой политических целей, ориентированных внутрь Республики Беларусь. Тогда у них больше шансов действительно добиться успеха. Ну, але дымсілы актыўна працуе з праблемамі дыяспараў. Тут таксама казалі пра гэта. Вось з'езд будзе праз 2 тыдні. Таму, што у чым справа? Гэта было пытанне як бы да вас, спадар Кнуровіч. Ці на каго, по-вашаму, павінны абапірацца палітыкі дымсілаў? Ці выбар перадусім дыяспоры? Это правільны выбар? Палітыкі ў выгнанні, конечно. Я вельмі рада, што мне нехто чытае. Ну. Дзякуй Богу. Па-другое, ну, глядзіце. Уявіце сябе беларуса, які працуе праграмістам і жыве ў Кракаве. Я некалькі такіх ведаю. Вы любіце Кракаў проста. Так, я лічу, што акрамя беларускіх мест, гэта лепшае месца на свеце Кракав. Шчыра так кажу. А так вось, і вось уявіце сябе гэтага чалавека, і ён ездзіць в Беларусь. Ён не любіць Лукашенка, але ў яго ўжо амаль польскі паспорт, ён працуе на міжнародную кампанію, і ён ездзіць в Беларусь. І для яго я, ці любы іншы дзеяч, Латушка, Ціхановская, Вечорка і так далей, таксічны, небяспечны. І таму, калі будзе нейкая прапанова вырашаць некае месцнае пытанне з банкамі, з пенсіямі, з працаўладкаваннем, ведаеце, ну, ёсць шмат пытанняў беларусаў, якія ёсць сапраўды ў дыаспоре, ён не пойдзе падтрымліваць Латушку і Ціхановскую, таму што разумее небяспеку. І таму я кажу, я разумею, што Андрей са мной не згодны, бачу па вачах, што зусім не згодны. Так вось, але я скажу, ведаеце, што мне падаецца, што ініцыятывы, якія ёсць на месцах і намагаюцца вырашаць гэтае пытанне, не абапіраючыся на вось гэтыя буйныя палітычныя фігуры, яны маюць большую перспектыву менавіта таму, што ў іх няма гэтай палітычнага афарбавання і няма такой колькасці крымінальных справаў, якія ўжо ёсць на мне. Я их не боюсь, я к им был падрыхтаваны, але люди не все такие, и люди не павінны быць героями. Так вось і далей, калі беларускі палітык, які ставіць себе мэтай вызвалення беларускай дзяржавы, пачынае займацца адкрыццём банкаўскіх рахункаў, ці падаўжэннем карт побыта і так далей, ён ідзе па лёгкаму пуці, па лёгкаму шляху. Ён намагаецца падабацца тым, хто можа прагаласаваць, і замест таго, каб вырашаць галоўнае пытанне, займаецца вырашэннем вельмі істотных, але пытанняў такіх міжнародных. Таму я напісаў гэтыя словы
Ну, со мной можна паспрачацца, але я вось так гляжу на Але ви рэчы. бачите таку тенденцію, що сапраўды палітики, які у вигнанні, орієнтуються Конечно. на людей, які у вигнанні? Конечно. Ну, О, конечно, Такалева. я вам адкажу, я арыентуюся на людзей, якія ў выгнанні, таму што іх шмат і Але в праблемамі Білорусі ще більше. Білорусі. я разумею, я ніяк не магу паўплываць на палітыку там, ніяк не могу паўплываць, я могу толькі То есть вы просто падтрымаць. это открыто кажете. Вот я иду, Я- я буду заниматься проблемами менавіта диаспоры. Канешне, я Бо я тут адкрыта маю гэта нейкі кажу. ўплыў, ну, в смысле, Тут магу я мець. магу займацца гэтымі А праблемамі. хто тады зможа Беларусі Там я, займацца? і давайте, можна я скончу, Калі калі ласка. Глядзіце, беларусам у Беларусі я хочу сказаць толькі адно. Калі ласка, беражыце сябе, калі ласка, памятайце, што мы тут. І хочу сказаць, калі ласка, калі вам патрэбна будзе з'ехаць, вы ведаеце, што вас тут чакаюць. О, Тому що ви, Та я програма. чекаю, особисто я і мой спіс буде вас тут чекати. Люди ёсць у Польщі, у Літве, хто чакае і вам дапаможа. І гэта істотна. Тому що у нас всі борються за утворення армії, борються за некія речі. А про простом білорусі, який зараз сидить і думає, прийде до його там губопік, ну, і треба утікати. Я вам скажу, я буду займатися, створати допомогу тут менавіта у Польщі, тому що я живу у Польщі. Нехта буде у Літві. І гэтым патрэбна займатися, ну, політики мусять гэтым Товарищ Вячеслав, займатися. вы опираетеся Я... на диаспору, думаете, треба ці все-таки Я думать... думаю аб тым, што вельмі такой цікавы ёсць працэс. Я казаў, што Координацыйная рада это хорошо, што Мельнікова была. Ну, якой Азаров, Цікнарович, апозіцыя. Наогул, ці можна за мяжой, калі в Беларусі так было вельмі шмат всего за 25 гадоў, зрабіцца не то што апозіцыя, а лідерамі апозіцыі. Конечно, нема, змешана все. Чаму? Таму што пры всех там недахопах, хотя ніколі не было таких скандалов, як с Мельникова, за все 32 гады гісторыі Ну, барацьбы з часцей Лукашенко. нікога тут не узгадали Да. за всю програму, як Вот, Мельникова. значить. Нікає, Але ж певно, недзе. раней оппозиция мела программу. И это совсем не план, там, гаюн, куда дают гроши, там, перехват, еще что-то. Программ же у этих людей просто нема. Они нават полиновались подписать те меморандумы и программы, которые распрацоўвалі в Беларуси. Там не все состарело. Тому у них просто нема политики. И мы зараз практично не кажем про политику. Так атрымліваецца. Калі б казалі про политику, то давным-давно все то, что написал Статкевич, подтрымали. Там политика. А зусім не в тым, кто будет дапамагаць диаспоре, кто не будет. Это собес. Пробачьте, извините, меня упомянули, я повинен сказать. Ну, по-перше, не вы высветляете оппозиция ці не, а КГБ Республики Беларусь, оно навешало на меня уже 6 криминальных справ, тому все ж таки я лічу, что у нейкім апозіцыйным стаўленні да існуючага рэжыма я знаходжусь. Гэта па-першае. Па-другое, наконт недахопа праграм, вы таксама мне не правы. Чаму? Таму што, ну, па-першае, ёсць праграма «Вольная Беларусь» Пазняка. Я ее читал вельмі уважліва, шмат хібаў, эканамічная лухта, але яна ёсць. Па-другое, ёсць праграма 23 года, праграма пераходнага перыяда офіса Светланы Ціхановскай. Буйная праграма, добрая у частцы эканамічнай, сторонок 30, уважліва прачытаў, вельмі добрая, вельмі экспертная, якасная праграма, і калі б сёння трэба было ісці па пераходнаму перыяду, то там прапісана ўсё. Іншыя часткі не чытаў, не меў столькі сілу, але тое, што вы кажаце, што няма праграму, гэта, прабачце, не так. Дзякуй. Калі ласка, Я Михайло. хочу так само сказать, что хапая текстов, программаў, просто их никто не читае, бо люди ленятся и кажут, что ничего не было. Ничего нема, и есть тексты, есть программы, концепции, прапановы, люди ленятся читать. Тому что прасцейна критиковать, а нейкую там адказнасць на каго-то іншого перекладать. Я еще так само лічу, что это штучно ствараецца конфликт, кто там оппозиция, кто не оппозиция, кто сапраўдная, кто не сапраўдная, старая оппозиция ці не сапраўдная. На жаль, у нас няма ніякіх ідэальных структур, ёсць люди адказныя, сумленныя, і вось гэтыя люди павінны аб'яднацца, тому что мы стоим на парозе вялікіх праблем. І калі это не адбудзецца, і мы просто будем спрачацца ад імя сваіх структур, кагосьці крытыкаваць, это все скончыцца паразай канчатковай. А што датычна тут рашэння праблем, бо ведаеце,
ёсць такі прыклад, калі прийти на нейкае прадпрыемства, ну, или в любую установу, испытать у кожного человека, что он лічыць самой галоўнай праблемай ці самым галоўным. И мы пачуем рознае. Но самое главное, на мой погляд, и правильное меркование будет у людей, которые бачат стратегию этого предприемства, этого коллектива, потому что кожны будет казаць про свою проблему. Тому проблемы все треба вырашаць, и просто это треба робить правильно, и большасць тут у нас живе бытовыми проблемами, банками, картами побыта. Это повинны робить не политики, а повинны робить профессионалы, юристы, адвокаты, которые этим занимаются. Анатолій, тримайте мікрофон, секундочку, тримайте мікрофон, бо ще одне питання є. От господара Міхнаўца написали. За 4 годы війни представники офісу Святланы Тихановскай калінуцы мелі некалькі сустрэчаў і нельга сказаць, што яны праходзілі ў атмасферы шчырага сяброўства і поўнага ўзаемапаразумення. А як сёння добраахвотнікі ставяцца да структурнай апазіцыі? І калі не яны, то хто? Калі не структурная апазіцыя ў сэнсе, то хто мае прадстаўляць Беларусь хаця б на міжнароднай арэне? Ну, адказ такі, што колькі добраахвотнікаў, столькі меркаванняў. І нікого там не тыя людзі, якія ваююць, іх наогул мала цікавіць там нейкія структуры, бо ў іх стаяць практычныя задачы, якія трэба выконваць. Іх цікавяць людзі, якія могуць дапамагчы. І вось я был там на одном таком стратэгічным планаванні дэмакратычных сіл, так бы мовіць, і там некаторыя, ну вось вы таксама спадар Кнырович там выказалі супраць праграмы вольнай Беларусі, якая была напісана ўжо даўно. Людзі, якія пісалі, выказалі свае думкі, сфармулявалі. І ацэньваць это там дрэнная праграма ці не дрэнная, ну вы напішыце сваю і как бы сваю прапагандуйце. Так вось, калі там, ну, пачалі скептычна выказвацца пра некаторыя структуры, канкрэтна там, напрыклад, пра вольную Беларусь, я ім задал пытанне, это звязана з добраахвотнікамі. Як вы лічыце, хто стаіць на першае месце па дапамозе беларускім добраахвотнікам? Хто больш за ўсё дапамог, калі казаць пра структуры, не пра дыаспоры, таму што ёсць дыаспоры, которые шмат дапамоглі. Як вы лічыце, хто на першым месце? Хто дапамог? Да, дапамог, ну канкрэтна палку Каліноўскага. Найбольш дал ресурсов. І хто? Не угадаете. Европейская Беларусь. Андрей Санников, Дмитрий Бондаренко, Наталья Разина, которые про свои контакты домовились и на несколько миллионов евро на протягу там периода были передадены конкретные речи, там не гроши, это вот. На другом месте стоит вольная Беларусь Зенона Поздняка. И там где-то далеко офис Тихановской и там іншыя структуры. Можно сказать, это отказ на пытание. Это отказ на пытание, а калі мы там робили пытание, что большасць прихильники Зенона Поздняка. Ясно. Еще одно питання від глядачки мушу задати, бо прийшло одним з перших. Коли глядачка побачила, хто буде брати уділ у наших сьогоднішніх дебатах, Республіка, то питання таке, процитую дословно, докладно. Ви критикуєте головні демократичні структури тому, що вас туди не запрошують. Я туди йду. Почекайте, можна я скажу? Мене туди не запрошують. Я туди йду, я прошу підтримки. Тобто ви критикуєте, але хочете зробити лепей, щоб було? Конечно. Я менавіта для гэтага туди йду, каб зробити гэтыя структури лепей. А ви, Анатолій, чому не йдете? Ви йдете, пробачте. Я, по-перше, нікого не критикую. Коли ось Олексій почав мене запрошати, він запросив рух Каліновці, мы там долго не могли вырашить, кто пойдзе, и потому что трохи не отповедала тема оппозиция до оппозиции. Я себя ніякой оппозицией не лечу, и мы наогул користаем оппозицией к оппозиции. Мы наогул користались таким заўсёды. Мы не с правыми, не с левыми, мы с белорусским народом. Вось мой отказ. Добре, отказ тоді. А ви йдете так само, да? Ви йдете, ну, так скажите. Мы идем так само. Тема передачи «Критика». И, соответственно, вы задаете такие вопросы, и мы пришли сюда, ну, мы отвечаем на так эти само, вопросы. ясная справа. Но так это само. не сама цель нас критиковать. Ну, у нас, конечно же, есть своя программа, мы имеем досвід, и имеем высокоадукованных людей, специалистов, которые могут работать в разных сферах, и мы предлагаем белорусскому народу вот эти наши умения и готовы работать на благо белорусов. И я считаю, что согласен с Колосом, что
в основном мы не имеем сейчас возможности уплывать на Беларусь внутри страны, а должны помогать белорусам здесь находящимся. Сейчас белорусы, Ну да. находящиеся здесь, вот могу даже привести пример, они боятся обратиться в демократические силы в связи с взломами, сливами и так далее. У меня товарищ, он говорит, это явка с повинной фактически. Он обращается в офис Тихановской, пишет все, что он сделал в Беларуси, будучи сотрудником на службе. Значит, описывает то, что сейчас квалифицируется преступлениями, Так. значит, прикладывает свою фотографию, высылает, и все. И ждет, когда случится что-нибудь или нет с ним. Но он обратился, потому что это у него был последний шанс. Он исчерпал все шансы, какие у него были. Он обращался к разным политикам, и все отказали в помощи. Некоторые вообще даже не отвечали на его сообщения. И он сделал вот последний шанс, отправил туда. Ну, там тоже, конечно, ему не помогли. Вот, поэтому мы идем также помогать белорусам. Я считаю, что самое главное здесь сплотить белорусскую диаспору. И когда диаспора будет сплочена, могут быть решены различные вопросы, и такие вот, как Окей. предлагает Анатоль, в том числе. Окей, ясно. Ви не йдете, ну, тому що, так як глядачка питається... Потому что вас туда не кличуць. Так, Ну, ведаеце, па-першае, сапраўды меня шмат разоў былі нейкія спробы размовы, но ніколі туды не ну, чулі не пра клі- заробак, чулі, так. не клікалі, і я даже нават не ведаю чаму. Вось зараз скажу аб тым, што ніякіх прапаноў такіх за межамі нейкіх размоў не было. Па-другое, ну, паважаная глядачка, паважаныя каментатары, вы разумееце, што сёння пайсці ў такую структуру, гэта атрымаць яшчэ некалькі крымінальных спраў, атрымаць шмат працы і, ну, не гледзячы на мой не тое, каб патрабаванне заробку, але ўсё ж такі я ведаю людзей, якія адпрацавалі гэтай структуры, казалі, што так нічога не адбылося, ніякага нармальнага заробка не адбылося, і, напэўна, спадар Азаров нешта можа па гэтаму поводу таксама, калі захоча, как бы пракаментаваць. Але ўсё ж такі, ведаеце, што я хацеў бы сказаць менавіта з гэтай нагоды. Я цалкам падтрымліваю тое, што сказал Анатоль, мой бок. Калі ты крытыкуеш там вольную Беларусь, так ты зарабі сваё, а не крытыкуй кагосьці, так? І таму мне падаецца, што лепшым шляхам сёння было бы ну вот лічыць, што будучыня яна ўжо адбылася, яна ўжо скончылася. Ёсць мы у том становішчы, якім ёсць. Ёсць візія таго, што будзе далей, і ёсць маё ўяўленне аб тым, што найлепей зрабіць. І я, канешне, свой шлях бачу, і бачу, што я асабіста буду рабіць, і буду я пры гэтым побач з офісам ці сам, гэта вельмі неістотна. Дзякуй. Великий дякую за питання. Вот это так само показывает такой жесткой ситуации в Беларуси, потому что, вот, наприклад, ніхто ж не задає питання, чому ти не працюєш на Лукашенку. Причем этих прапанов у меня было после переворота антиконституционного выше крыши. Я нават адмовіўся так, будучи быть там специалистом, там все равно треба было здраджваць. Нема проблем уладкавацца в житті. Вот на Украине я мог бы заробить шаленые гроши. Але ж много людей бы в Беларуси легло. Потому что не так все просто. Але ж я не пошел по той же причине, почему я не пошел работать на Лукашенко. Я не могу здрадить белорусским национальным интересам. Потому что тое, что тут отбывается, это звычайный информационный шум. Вось. Але ж в Беларуси что? Штодзённый террор и репрессии. Мета этого террора якая? Мобилизация белорусов Лукашенком на войну. И на великий жаль, дякуючи тому, что я сказал, что московский проект стал заходним, Заход этому сприяет. И тут Тихановская зусім не причым. Фарменков, не, почекайте секунду, почекайте. Откажем на питання. Не йдете тому, що не кличуть, сказала глядачка. Я не йду туди, бо яны не сённяшнія ДМ-СМІ, ДМ-сілы, як они себе называюць, не ўвогуле не дэмакратычныя, імітацыйныя, бутафорыя. То есть яны не маюць падтрымкі людзей, яны не робяць нейкія сапраўдныя справы пазітыўныя для вырашэння праблем беларусаў. Тому нема сенсу туди йти. Добре, дякую. У нас засталося всім мало часу, шановне господарство. У якості підсумування, давайте, от Спарасівчик каже, що інформаційний шум, я сподіваюся, що ця програма хоча б у частці, коли ви виказувалися, не була інформаційним шумом. Ну як же, ну нарежем і буде ось програма там, де без інформаційного шуму. Давайте по одним-два пункти, щоб кожен з вас назвав такі один-два пункти, що повинні демократичні сили робити
незалежна ад таго, не ад падзелаў, не падзелаў офісаў ці не структурнай апазіцыі, што павінны рабіць дэмакратычныя сілы? Адзін-два сказы, калі ласка, пачнем. Паркулас. Я думаю, что Все это белорусские... запишем и занотуем. Конечно. Я думаю, что белорусские демократичные силы повинны стать субъектными. И повинны знайсці сувязь з народам, сувязь з дыаспорай. Гэта асноўнае, што трэба зрабіць. Вось. І сканчваючы, вось калі беларускія дэмакратычныя інстытуты і сілы знойдуць сувязь з народам, тады яны пачнуць займацца праблемамі народа, таму што палітык, ён займаецца праблемамі народа. А ў нас тут все прыйшлі, Кныровіч займаецца праблемамі Беларусі, эканамічнай Беларусі. Спадар змагаецца з КДБ, так, і ўсе займаюцца праблемамі Беларусі. Беларусі, окей. А хто займаецца праблемамі народа? Ясно, вы на праблемы народа. Я згоден з тым, што самае галоўнае это суб'ектнасць, тому што у нас суб'ектнасці няма. І я лічу, што усе накірункі мы павінны перафарматаваць, улічваючы на сённяшнюю сітуацыю, якая актуальная, што ідзе вайна, Беларусь уцягнута вайну, можа вайна далей працягвацца, што Беларусь можа згубіць незалежнасць. Мы павінны стварыць структуры, якія будуць этаму супрацьстаяць. І любое наше дзеянне павінна сыходзіць з этого, як это ўплывае на стратэгію вызвалення Беларусі. Што датычна канкрэтыкі, то это стварэння беларускай вызвольнай арміі, пра которую мы кажам, каб беларусы маглі самі себя абараніць, бо ніхто нам Беларусь не аддасць, ніякіх іншых шансаў вернуцца туды у нас няма, кроме того, як мы будзем моцныя і мы можам самі вырашаць свой лёс, не чакаць ні ад кого. Таму структуры, удзел людзей, каб добрыя людзі не сидзелі, не крытыкавалі ўсіх, а самі ішлі в этой структуры і рабілі. Александр, вам слово. Дякую, Анатолий. У меня больше практичные речи. Значит, первое – это создать институт лидерства, не копирование диктатуры с той стороны, на диктатуру, создавать диктатуру здесь, а создать институт лидерства выборный. Прошло 5 лет, избирается новый. Это раз. И второе – диверсификация финансирования демократических сил и структур. То есть не только получение грантов, в настоящий момент это стало фактически коррупционная составляющая. Гранты можно получить только благодаря коррупции. А возврат системы... Не только. Я знаю, что говорю. Значит, а возврат к системе, которая предусмотрена международным законодательством на конкурсной основе. На конкурсной основе, не благодаря знакомствам и не благодаря близости к определенной структуре и так далее. И, конечно же, привлечение других способов финансирования от белорусов, от частных компаний, возможно, и так далее. Чтобы, потеряв один вид финансирования, организация могла существовать и продолжать свою деятельность дальше. Вот Европейская Беларусь профинансовала, экспорт Анатоль кажа, на солидные гроши каліноўцаў не имели доступу до офису Тихановской. Можно? Спарк Турович, что? 2. Вы все про экономику будете? Я, к сожалению, на жаль, не могу укласціся ў 2 слова. Добра, у 3 Прабачце, пункты. мы тут шмат чаго абмяркоўвалі, але все гэта было пра негатыў, пра нейкія прэтэнзіі, а я б хацеў трохі пра пазітыў і не пра тое, што павінны зрабіць дэмакратычныя сілы, а пра тое, што хацеў бы зрабіць я. Ведаеце, калі я думаю пра тое, калі будзе наступнае акно магчымасці ў Беларусі, я спадзяюся на тое, што яно будзе калі 2030 года, але є шмат якіх умоў, я аб гэтым шмат пісаў, каму цікава, пачытайце. Я спадзяюся на тое, што яно будзе тады. І я задаю себе пытанне, што мы тады можам даць, прынесці беларусам, сказаць, вось, глядзіце, у нас ёсць. Пакуль тут ляжыць толькі адна тэлефонная кніжка Франка. Больш нічога. І беларусы не абяруць Ціхановскую, Латушка ці кагосьці на гэтых новых вольных выбарах, калі яны калісьці адбудуцца ў Беларусі. І таму мы павінны нешта прынесці. Для мяне гэта нешта, гэта, па-першае, праект пабудовы іншай Беларусі, а па-другое, гэта еўрапейскі праект падтрымкі гэтай пабудовы. Я разлічваю не на фантазію, а на тое, што мы сапраўды можам зрабіць. У Беларусі з'ехала шмат вялікі, самае галоўнае, што з'ехала, інтэлектуальны патэнцыял.
І мысля гэтымі катэгорыямі, мне падаецца, што 4 годы на гэта якраз как бы тое, што патрэбна. Все астатняе, ну, напишу далей. Дякую, спадар Вячеслав. Ваші 2 пункти. Ну, першае, я звяртаюсь до беларусаў замежжа. Памятайте, что наша нация пережила в 20 стагоддзі. Были розныя оккупации, были страшные репрессии. И, как показывает досвед, самое главное, как вы заставались белорусами и были людьми. Все давным-давно написано не в программах. Наколькі магчыма, дапамагайце нашему народу, які вельмі страшнай ситуации, спрабуйте выйти з чужих схемаў. И натурально на нас абавязак все ровно нешта рабіць за мяжой нават той ситуации, калі у Захада няма и не будзе нормального плана по Беларуси. На вялікі жаль, такая рэчаіснасць. Таму менш сапраўды, так, переходите там на особы, это бессенсовно, еще горших могут дать процесс под контролем. Але ж самі не дазвольте себе быть рабами поза межами Беларуси, бо в Беларуси реально вернулись сталинские часы. Еще раз нагадываю, что будет чернобыльский шлях 26 красавіка ў недзелю о 14 гадзіне каля помніка Коперника. 40 годов. 40 годов это трагедия, которая повинна объединовывать всех. И кто Абсолютно. в оппозиции, и кто не в оппозиции, и неважно, кто что думает. Приходите, ну и самая апошняя реплика. Все вельми тяжко. Але ж я раблю штотыднёвые передачи на своем YouTube-канале и дозволю себе выкористать передачу для того, как Абсолютно без прорекламовать самого себя один раз. Дякую. Дякую. Живе Беларусь. Живі вічна. Спадар Миколай, ваше словище, апошнє. Ну, звяртаюся да ўсіх беларусаў. Што мы можам на сёння рабіць, гэта будаваць структурай. Вы ж бачыце ўсе, што рэжым першай справай зрабіў, што ён знішчыў грамадзянскую супольнасць у Беларусі, знішчыў усё, што ў нас было. І мы павінны ўсе свае высілкі скіраваць на гэта, адбудоўваць грамадзянскую супольнасць, ствараць суб'ект апазіцыі моцны не толькі страху дах прадстаўнічыя органы, а менавіта падмурак, гэта моцная дыяспара, тут гэта магчыма, так што далучайцеся да ініцыятыў спадар гэтых сілавікоў, таксама да нашага саюза беларусаў у Польшчы. І хочацца верыць, што ў бліжэйшы час не будзе ўсё ж такі з боку Беларусі зноў агрэсіі ў бок еўрапейскіх краінаў. Але гэта вельмі важнае пытанне. І сёння нашыя палітыкі не ўздымаюць яго, бо вы ведаеце, як адбыліся якія змены па адносінах да беларусаў пасля нападу на ўкраіну з нашай тэрыторыі. І тое, што калі будзе напад на Польшчу, як палякі аднясуцца да нашай дыяспоры, я не ведаю, і ніхто вам не адкажа на гэтае пытанне, але гэта пытанне трэба разглядаць, падымаць. Вось спадары ідуць у координацыйную раду. Гэта адно з пытанняў, якое трэба падымаць на вялікі ўзровень і Спадзяемся, падрыхтоўваць. што такога не будзе ўсё ж такі. Можна спадзявацца, але трэба рыхтавацца. Рыхтавацца і да гэтага, і тое, што Александр сказаў, да акна магчымасцей, мы на сёння не гатовыя. Будзе акно магчымасцей, мы не гатовы. У нас няма ні суб'екта, няма эмоцый, няма ресурсаў. Трэба гатавацца. Дзякую вялікі. Мы, пробачьте, мы апошняе. повинны быть готовы до любых вариантов и просто не иметь один вариант, а до готового. Я хочу еще скончить словами, якія каже капелан полка Калиновского, словами з мудрої книги, з святого послания: «Робячи добро, не будем журиться, бо пожнем, коли не сослабеем». Это значит, что не сдаемся, тримаем шихт. І ще другая фраза, яку він каже: «Нема порази, есть перемога, ті досвід». І з таким підходом, я лічу, у нас буде перемога хутка. Добрае падсумаванне. Дзякуй, спадар Анатоль. Гэта былі дэбаты Рэспубліка. А ў іх взялі ўдзел Андрэй Колас з ініцыятывы «Ваш голас», гісторык і выкладчык, Александр Азараў, кіраўнік «Байпол», Анатоль Міхнавец, рух «Каліноўцы», Александр Канурович, візіянер з Сувалкі клуб, Миколай Мінкоў, старшыня прафсаюзаў беларусаў Польшчы «Еднасць», і Вячеслав Сіўчык, рух «Салідарнасці разам». Дзякуй вам, шановныя госці, дзякуй гледачам. Каментуйце, пашырайце гэтае відэо. І ведаеце, хочу скончыць такой сітуацыяй. Сёння раніцай адна з маіх калежанак у офісе, полька, запыталася: а што ты вось так марынарку апрануў, кашулю, куды ідзеш? Я кажу: вот дэбаты буду весці.
она паслухала пра гэты дэбаты і кажа: і вот што, ты думаеш, што ты верыш у тое, што гэтыя дэбаты нешта зменяць на тваёй радзіме? Я сказаў: ведаеш, канешне, одна праграма, 5-10 праграм нічога адразу не зменяць. Я не веру ў тое, што перамены настануць заўтра, але я веру, што без дыялогу, у якім можа ўзяць удзел кожны, ніякія пазітыўныя перамены немагчымыя, у тым ліку і ў Беларусі. Дзякую яшчэ раз усім, жыве Беларусь. Жыве.